Menta perlok nawaraj pi ke kubur. Ke Israel kadai ke kanser. Mahamu Kim Jong Un yau bibi wadi utrom. Tong ni sngap. Kim Jong Un nu leader ke North Korea. Ukhat je ke jingar thma jong ke Israel ye ke Iran. Kari sponsor leno. Kim Jong Un nuang ke jingle klem perkhat jong ke Israel ban wanra ye ke military attack. Pen ban mi dekat thma ba. Kim Jong Un ukeno ia ka United States pat ya kiri semngi baki dei maki ki banang aiding shushu ya kathma hapdeng Iran bat Israel. Kim Jong Un wong kidai ki sipai Amerika sipai resepngi ki bapen klut ya ka situation ha Middle East syaka phes ban poi syaka jingyap terut ka bamla syu ban control. Hashwa kane Vladimir Putin ke Rusia bat Xi Jinping ke China kiladap ya discuss ya kathma Iran lingba kapun. Katkum negara Rusia parau arngut Putin bar Xi Jinping kipen rem jori ke strike ke Israel ha Iran. Putin bar Xi Jinping rugiong ba ka Israel ka penkheng ya ke jing aibor ka United Nation bat ya ka anjong ke perthai baro ka we. Putin lo dep ong ya kata ba ka Iran ka klempan jirap na ka Rusia ha ka defense jong ka Persia ya ki jing rtma ka Israel. Мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили. Ну, и все. Что касается договора, о котором мы сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Dangsian Putin ladap terwa ban penisuk ya ke jeng kaja hap deng ka Iran bat Israel. Kubishibun story telo London Network.